Ja, Brian, so ons is weer op Gooi Kole en ja, so ons gaste vandag. Ja, ons het so 'n bietjie gegaan om 'n bietjie vir mense in te lig oor 'n bietjie van die geskiedenis van Namibië se of se rugby voor onafhanklikheid, Suidwes se jare. Nartjies Nortjie, een van ons groot name van daai tyd, van daai suksesvolle span. Ons gaan 'n bietjie met hom gesels vandag op die show en dan het ons ook natuurlik die groot netbal. Vertel ons 'n bietjie wie ons daar ingetrek het. Oké, en ons het die netbal se laaste ronde wat ook plaasvind hierdie naweek. Dit gebeur by die Komastad Stadium en ons het twee gaste van netbal af. Namibia Correctional Service hoofafrigter Terry, dan is dit ook die hulpafrigter wat nou Poepe is. Hulle gaan ons 'n bietjie vertel van hoe die seisoen was. Soos ek verstaan is 'n span wat nog nie verloor het hierdie seisoen nie. So ons wil 'n bietjie hoor wat gaan dan daar en wat alles doen hulle reg. Want clearly is dit een span wat ken hoe om te wen. Ja, so nee, dis die resep. En so ja, die resep in die kombuis ook werk. Ons sal kyk wat daar gebeur vandag saam met Patricia. En ja, lekker show vandag wat ons gaan aanbied. Excited Andrew, Patricia lyk sy wil vandag bietjie weer iets pattig raak. Onthou jy laas week het ons iets baie simpel gehad as ek kan onthou, noodle salad en net met 'n choppy, maar hierdie ons is nou terug na die creativity van die goed. So kykers, ons is almal opgewonde vir daai bly geskakel en hang saam met ons en ons gooi kolle. Hi kykers, dit is Vrydag en julle weet wat dit beteken. Dit is tyd vir my om inkopies te doen vir hierdie week se episode van Gooi Kole. So laat ek julle net weggee. Ons is by Metro se hoofkantore hier in die noordelike industrie en ons gaan 'n bietjie shopping doen. Al my inkopies is klaar gedoen, so is tyd vir my om vir Brian en Andrew by die Geingob Stadium te kry so wat ons kan gooi kole. Asai, welkom terug by ons show, kykers. Ons is vandag hierso saam met ja, my mede-aanbieder Brian Monango en natuurlik 'n bekende gesig, een van die groot figure in Suidwesse rugby voor onafhanklikheid. Johan Nortjie, of ons is almal hom ken, Nartjies Nortjie. Welkom op ons show, Nartjies. Baie dankie. Is daar mense wat so sê Johan? Nee, ek dink die meeste mense weet wie is nou. Ja, so ja, goeie loopbaan gehad, nie baie lank vir Suidwes gespeel nie, maar as ek dink so reg is so van 1986 tot 1989. Vertel ons miskien net so 'n bietjie waar jou loopbaan begin het en waar jy groot geword het en al daai goeters. Ek het groot geword in Kemanshoop. Daar in Peter de Villiers gewees. Daar het ons begin rugby speel en in 1980
het ek gespeel vir die Suidwes Kruienweekspan. En daarna is ek Suid-Afrika toe waar ek in Wes-Transvaal was. En my jeugdtyd was onder in Oudtshoorn gewees waar ek vir SVD gespeel het. En daarna het ek teruggekom Suidwes toe. En ek het vir Suidwes gespeel hier so tot in 89. Ja, so especially natuurlik 1988 en 1989 wat nou hoogtepunt jare was vir Suidwes. Ja. So van die groot wedstrye wat jy in betrokke was spesifiek was dan nou die wedstryd teen wat hulle vir die Westelike provinsie gewen het op Nieuweland en ook vir Transvaal gewen het op Ellis Park. Vertel ons 'n bietjie van daai jare. Ja, eintlik van 87 af. 86 het ons uit Sportpina uitgekom na die Karibeker toe. En in 87 het ons groot wedstrye gehad waar ons Transvaal, Natal, Vrystaat, ja, dat was allemaal spanne wat ons gewen het. En hier gespeel het die wedstryd Transvaal, groot wedstryd Transvaal hierso. Ek dink ons wedstryd teen Nieuweland, ons het nou daaroor baie gepraat vir die wedstryd teen Nieuweland, wat ons daar gewen het. Ek was nou hier in Kaapstad, hulle hou nie daarvan ons daaroor praat. So, dit was 'n groot wedstryd geweest. Ja, ons het 'n paar groot wedstryde gehad. Ja, natuurlik van die groot springbokke van daai tyd, Karel Poesie en Tiaan Strauss dink ek was by die WP gewees. Hulle het vir Transvaal gewen met ek dink Kobus Wiese en Pieter Winterbottom wat vir Engeland gespeel het en wie ook al nog gery. Ja, Janie Breed, Wal Bartman. Is alles ons wat vir Transvaal gespeel het. Noord-Transvaal en Asbota. Ja, dat is alles die groot manne. Ek het nog gespeeld in die Moelman. Adolf Malan. Groot naam en die Thijs Lourens. Soos ons gaan, dit was 'n groot rugby in die Kruienweeker geweest. Dit was baie goed geweest. Oké, Narkies, ek was nog nie betrokken of ek was nog ek was nog nie aangedink toe julle nog bezig was met Suidwes rugby nie, maar as ons moet praten van die sportsontwikkeling. As ons moet bietjie praat van hoe die sport nou verander het met hoe dit nou is, kan jy bietjie vir ons vertel, wat sien jy verskil nou met onze nasionale span en onze clubs nou en hoe dit was die tyd toe julle nog gejol het? Ja, die rugby het baie verander. Die groot clubs, daar was groter clubs geweest, sterker clubs, dit het nou baie gediversifieer. Walvisbaai, Grootfontein, Mariental. Dit is spanne wat altyd daar was en nou het hulle 'n bietjie sterker deurgekom. Rehoboth spanne wat nou speel. So die rugby in die twee eras is baie verskillend. Baie verskillend. Ja, is baie verskillend. Ja, so in julle tyd was ons nou natuurlik was die amateurstatus belangrik geweest. Jy mag nie geld gekry het. Ja, ons is nou heeltemal anders. Ons het rugby gespeel vir die plesier daarvan, nie vir geld nie. Dit is 'n groot verskil. Ja, ek dink dit is die grootste verskil in rugby. Dit is groot. Ja, die geld het 'n groot rol gespeel en nou maar weer dit is zeg maar in die agterspeel maar dit kom by geld. Geld in die rugby. Maar ons het nog altyd, jy weet, ons het so 'n paar rand gekry vir 'n wedstryd. As ons gewen het, het ons R100 meer gekry. so dit was die geld wat ons gekry het, R250 en R350. So. Ja, jy weet so. As die 300 nou as nadat julle die wedstryd gewen het. As ons gewen het. As julle verloor dan kry julle dalk op jou 250. So ja, ons het 87, 88 het ons redelik baie meer gekry. So ja, maar ons het nie gespeel vir geld, ons het gespeel vir plesier.
Ja, nee, kijk, zoals jullie dit horen van Narkie zelf, die groot verschil wat is klaar nou iets van in rugby is, die tijd toen die mannen nog bij SW gejollet, was het niet voor die geld die, en nou is het bikkie, je kan niet zonder die geld die. Zo, blijf geschakeld, ons gaan gewoon voor een korte advertentiebreak, dan moeten we uitvinden wat is er die Braai Hoekie, daar bij Patricia, zij gezels met die hoofdafrichter bij Namibia Correctional Service span. So, kijkers, zoals ons jullie gesê het, hierdie is 'n episode is bietjie spesiaal. Ons fokus bietjie op netbal, ons gesels bietjie met Poepe, sy is die hulpafrigter hierso by Namibia Correctional Service se netbalspan. Poepe, how are you doing today and thank you for joining us on the show. I'm good. Thank you for inviting me. Okay, Poepe, it's been a good season for you guys. A very long season, but a very successful season so far. Please run us through how the season has been going for you guys and how things are looking ahead of the last round of the league. Okay, thank you. The season has been going well. We started off well. We're winning the teams with a lot of points, but now we are struggling because half of our teams are training camp, so they hardly get time to train together. That's why you're saying that our points are dropping now. Yeah. But otherwise, we are good. We are ready for the last round. We were ready for the last round, and we want to win the league with undefeated. Okay, now tell us a bit about last weekend. You guys only won that game by 1 point. Clearly, like you said, a lot of the players are out of the team because of training camps. How tough was it to play against Chiefs last week? It was a tough game. We were struggling, basically because we are not training together. Yeah. So we had to go and try combinations at the field, and we started off weak, but at least we won the league or the game. Very important. The result is all that matters at the end of the day. Now, speaking of you yourself. Like we spoke behind the scenes, you were a player last season, and you are a part of the coaching staff this season. What was the reason for the transition to go from playing to being part of the coaching staff? Oh, I have been coaching since I've been coaching Windhoek High. I have been coaching newspaper cups. Okay. And then they saw the cups that I have been winning and things, and they just called me in this year and saying that I must join the coaching staff. You look very young. Why did you go from coaching to not playing anymore? Why don't you? Do you still play? Do you? I don't play anymore. Don't play I'm anymore. just a coach. Okay. Now, what was the reason for switching from playing to just be focusing on coaching now? I was just told to assist with the coaching staff. We needed more coaches. So they just asked me for experience that I have, so I just joined the coaching staff. Okay, now the journey so far that you've been as a coach, part of this big team now. I mean, coaching VIS, being part of the Newspaper Cup, but coming to the big girls now. What is the difference that you feel that you are having here with difference from school? Yeah. School was. I've learned a lot from coaching the schools, but now I have to adjust to coaching the adults. The big girls now. And it's things that you already know, so I started struggling a lot, like I had to teach the smaller ones. Okay, that's good to know. So before we let you go, this weekend, how important is it for you guys to come out on top and make sure you go undefeated, win the trophy again? We are working hard behind the scene, and we are hoping to play and win this game, so at least we go off the season without being beaten by any team. So our biggest goal is winning the games, all our games. All the games. Okay. For the viewers that probably do not know when the games are taking place, where the games are taking place, do you mind sharing that information with the viewers, please? We are playing this weekend at Commonwealth Stadium. Against what are you guys playing? We are playing against Kukatops in the morning at 9:30, and then we are playing against Nampo, Osholanjupa Nampo, which is going to be a tough game. I heard Osholanjupa it's a team that brings a lot of competition also. Yes, they are second in the league, and they are looking forward to win us, but also we are waiting forward to
to win the game. Okay. Well, I am from Grootfontein, but I will not be supporting Otjozondjupa for this one. I will be with the Namibian Correctional Service, the team that is undefeated in the netball, in the Women's Netball League. So, viewers, stay tuned. Ons gaan gewoon voor een advertentiebreak. Dan moet ons nog een beetje uitvinden wat gebeur in onze andere segment. So, hang met ons. Thank you. Okay. 4 minutes. Well, fresh scenes right here at Arrowhead Sports Club where Namibia has just qualified for the ICC Men's T20 World Cup Africa qualifiers. And straight to the big dance, straight to the big stage, to India and Nepal. Harat, congratulations, and how do you feel? No, ecstatic at this moment. Obviously, it's a big moment for us. Playing, I said earlier, playing in the associate world, it's kind of the big dance for us. And yeah, to meet up with the big players of the world and the big countries of the world, you need to get through these qualifiers. They're never easy. So it's probably our easiest round, I think, of all the others we've had, and in what was very good conditions in Zimbabwe. And we really enjoyed this tournament, and I think we've thus far, really put our stamp as one of the best teams in the tournament and showed our qualities. What does this victory mean for you, for the team, and for the rest of the country? Yeah, massive. It's the people back home really are enjoying a wave of fresh cricketers and a brand of cricket that's sort of flown over the country over the last 6 years, and we continue to do that by reaching these heights. Credit must go to everyone in the backroom staff and everyone at Cricket Namibia who continues to work hard and really use our resources to its maximum. It's just such a positive vibe back home with our new fields and so many new players, young faces, not only in this squad but also back home, that keeps on pushing the nation forward. Setting our sights on the final on Saturday, whoever comes out of this final between Zimbabwe or Kenya, what is the thinking going into the final, even though you've qualified already? Yeah, definitely to win it. We have a a very tight battle with all the other African nations. One being Zimbabwe playing up next. Our T20I wins are very close to each other, so we have some bragging rights to play for, and we really want to be, I suppose after South Africa, the Test nation, the second best country in T20 cricket on this continent. Obviously also important for our rankings in terms of T20Is, but to win the tournament and really put our dominance down, showcase the dominance that we have shown throughout this whole tournament. I think if we play at our standards, the other sides have not proven to be at this standard, it could be a good game against the likely finalists, wherever they are. Well done and congratulations. Thank you. Since here at Arrowhead Sports Club, where Namibia has just qualified for the ICC Men's T20 World Cup to be hosted next year in India and Sri Lanka. Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte.
No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Welkom kykers. Hoe jy nou ek is so opgewonde om te kuier dat die woorde sommer net uitgelet in my mond het. Terry, welkom aan my braaihoekie. Ek is so opgewonde om saam met jou te braai. Vandag se resep is iets spesiaal wat Michelle vir ons uitgedink het. So Terry, voor ons begin, kan jy net vir ons kykers bietjie vertel wie jy is en wat is dit wat jy doen? Okay. Good day. I'm Terry, the head coach of the NCA's netball club. Yeah. I think that's me in a nutshell. Okay, Yes. that was sweet and short the way we like it. Before we dig in, you are the head coach for a netball team. Can you just tell us where this love for netball comes from? Do you play netball yourself, or is it just you just want to be on the sidelines? You just know the game and you're on the side, or are you actively playing as well? Okay. It started off when I was in varsity. You had to play for your room. So we had to play collectively, collect points from different sports codes. And when it came to netball, I think I sort of excelled, and I noticed I was good. And I'm like, wow, okay, probably I could take this far. So I started attending courses, netball courses and whatnot. That's how initially I got into netball. Okay, Yes. that's interessant. Okay, so soos ons gesels, I'm going to leave you green pepper of eie. Watter ene? Groen peper asseblief. Okay. Weet almal is bietjie bang om die eie aan te raak. So Ja, ek nee. sal maar die braaf ene wees en die eie aanvat. Okay. So ek kan vir jou daai mes gee. Dankie. Chop dit net vir my so klein as moontlik. Okay. So fyn as wat jy Fyn. kan. And the same with the onion. Right, So so- you can start chopping there. Okay. So terwyl ons chop, jy is nou head coach van die span. Wat is die droom vorentoe? Vir jou as persoon, as 'n sports iemand wat van sport hou en jou span ook. Wat is Ja. die droom vorentoe? Okay, so as I said, I come from a sports background. I was an athlete prior to playing netball and coaching. Primarily, I would like to see, probably because of the passion of sports in general, the development of the young mind, develop into something, develop their true passion. Yes, and me having to engage and fulfill that. I think that is more the passion that comes about it. Yeah. Yes. Jy sê jy was 'n atleet gewees. Ja, Kan jy bietjie meer vir ons vertel Van wat se tipe sport tema. spesifiek het jy gedoen en hoe ver het hy loopbaan vir jou gevat? Okay, athletics, high jump specifically. I started off in primary school, did well throughout high school, varsity, made the national teams under 17 and 19, the works, up into in senior level. And I should say, sports sort of opened the world to me. I got to see the world literally through sports. And I think that's something one can seriously engage in. Ja. Yeah. Sports does open a lot of doors Yes. vir baie mense. For baie mense, ja. As jy enige advies het vir 'n jong sportsman of sportsvrou daar buite wat jy ken hulle probeer alles uit, soos jy gesê het, jy het alle sportskodes uitgeprobeer, netval het nou net in jou hart ingekruip. Maar vir daai sportsmanne en vroue wat nog nie 100% seker is wat se sport roep hulle nie, het jy enige advies vir hulle? Ja, weet jy wat, probeer alle sportkodes as moontlik as jy kan. One would stand out and would excel. It will pull you naturally. Your body just pulls you towards it. And I think that's in my case, that was what happened. Ja, die sport moet met jou praat ook. Yes, It should be a precies. two-way conversation. Yes, and with passion as well. Your passion will it will draw you Yeah. to whatever it is, be it chess or tennis or whatever it is. It's got to draw you. Definitely. Yes. So as ons nou vir netbal vir 'n oomblik uit die prentjie het vat. Jy kan nie netbal speel nie, jy kan nie weer atletiek doen nie. Is daar enige ander sportkode wat jy miskien sal wil try of getry het en wil teruggaan? Seker chess. Yeah, it's for no which you take to sit and use your mind, I guess, Yeah. as opposed to your physical body. Yeah,
darts perhaps, you know, something that you now can calm down. Yeah. You know, But would you say chess and darts is really a calming sport? Because the play I've seen on TV a few, jy ken mense wat die darts gooi en die chess speel en hulle lyk gestres. Ek moet sê hulle lyk gestres. It's calming in the sense that you're using your physical exertion. Physically, it's yes, more physically, calming. yeah. Brain-wise, yeah, it's a bit of a stress because now you're using your brain more than your body. Ja, Yes. en ek kan sien hoe dit uitputtend kan wees om daai konsentrasie te hou. Okay, chess or darts? Yes. Ek ken niks van darts nie, maar ek kan darm 'n bietjie chess speel. Oh, kan jy? Oh, Net so 'n bietjie. I wouldn't say I would try it as a professional sport, maar ons hou hom maar daar. Okay. So when you're done there, as jy klaar is, dan gaan ek vir jou maar MasterChef laat speel sodat jy vir ons die minst spice. Okay. Jy het al die spices hier wat jy kan van kies. Oh, wow. Die sout en die peper is maar jou basics en ons sit enigiets wat jou hart begeer. Okay, so you want me to give you guys a mag weg ietsie. Okay, ons het vertroue dat dit nou nie dit gaan nie so uitry nie. Okay, kyk terwyl ek en Terry uitfigure wat se spices ons gaan gebruik sodat ons almal veilig hier vanaf wegstap, gaan ons gou vir 'n kort advertensiebreek en dan gaan kyk ons wat gebeur by Strandbraai en Kaapse Kole. Okay. Just make this. This is the second edition of the Bachmus Marathon. I think we are quite proud of the fact that we almost doubled in numbers in comparison with the prior year, which is obviously great. I think the aim is for this to be like a flagship type marathon for Namibia. Definitely. And aiming to expand it into a nice international event. So yeah, the marathon kicks off in Swakop at the Venita Athletic Fields around or at 6 o'clock sharp. So the guys must please not be late and go to bed early. And then the 21, the half marathon kicks off 6:45. And then the shorter events kicks off at the school. I think the 10K is 6:30, and then the fun run, the 5K fun run, is at 8 o'clock on Saturday morning. This year, I think last year, the final numbers was almost 800 that participated. This year is around 1,700. Wow. So that's why we are quite proud that we almost doubled the numbers. It might even increase a bit more because the fun run, the public are still allowed to enter on the Saturday morning should they want to enter the fun run. So it might increase even a bit more. Wow. But yeah, so in total is 1,700 at the moment, and I think of that is roughly 60 international participants from all over the SADC region, which is actually quite nice. No, definitely. And then tell us about the route. Yes, the marathon route. I think that's the one that everyone is talking about. It's with the dunes on the one hand and the sea on the other hand. Although I'm not sure if you're running a marathon, if you're really looking at the surroundings. But the marathon, they start at the dome or at the athletic field. Then there's a route throughout the town a bit. So once you reach the bridge, it's roughly already 8 Ks. Okay. And then you're on the road, and then you run basically straight right up to the private school in Walvis Bay. The half marathon route is just from Long Beach, basically then the same way into town to the school, and then the fun run and the 10K starts at the school, and then there's a small route through the town up to the lagoon and then back.
No, I think if you missed out perhaps this year, please try and make sure you enter for next year. We will obviously try and do it a bit differently, perhaps making it open earlier to the public or however we want to approach it. But please have a look out. Go and like the Facebook page on social media or the Bachmus page even, so that you can make sure you participate next year and be part of the event. Maar ek het tyd vir Kaapse kole. Dis dan heerlik en daar's 'n lekker sportnaweek voor ons. Die weer, kyk net hier. Ja. Ons is in kortmoue. Ja, ek dink dis die eerste keer in hierdie afgelope 5-6 maande wat ek en jy nie 'n baadjie aan het. Die son skyn in die Kaap. Alhoewel dit gister gereën. Maar dis so laaste druppeltjie. Ja. Maar 'n lekker somer, maar jy was vinnig, jy was in Europa, jy was in Skotland, jy was ver. Lekker land daai, nee. Joh, hoor ek dit was so hitte gewees wat ek vir jou boodskap gestuur het gesê, Arrie, jy nou 'n man hier uit Edinburgh uit wat vir jou nou gaan verslag lewer oor die Verenigde Rugby Kampioenskap van daai kant af. Ongelooflike plek om te wees. Maar ek moet vir jou sê, ek was nou daai kant gewees met Braaidag. Ja. So ek gaan nou opmaak. Ek het ekstra Namibiese hardekool hout gekry. Ja. Ek sien jy het vir ons iets hierso. Lekker windmeeltjie. Wat my weer terug gaan bring na hierdie Suid-Afrikaanse weer, dus ek's opgewonde. Nee, ek wou vir jou vra, jy enige rookies sien trek, hulle braai nie sommer nie. Jy sien nie 'n ouetjie brand in Edinburgh nie. Nee. En die ouetjie wat daar is of die rookie wat daar trek is iemand wat 'n ondergrondse geyser of 'n gaspyp of 'n ding opgemaak het om 'n bietjie hitte te kry. So nee, geen braaivleisvuur nie. Okay, maar ons is gefokus. So dit is groot die naweek. Daar's vroue cricket, die 50 meter wêreldbeker. Die Springbokke speel teen Argentinië. Dis so twee groot fokusse vir ons. Hulle is vanaand op die cricket. Hulle speel nou uit die aard van die saak hulle Vrydag hulle eerste wedstryd gespeel. Hulle speel Maandag speel in Nieu-Seeland. Maar hulle moet daar's moeilike wedstryde. Hulle moet op 'n manier probeer om in die semifinaal te kom. Maar ek het gesien die voorbereiding, Wolfhard, Tasman Brits, Barzanka, almal het lopies gemaak. Die spelers daar. Hulle het 'n baie goeie opbou gehad tot hierdie wêreldbeker. En die Suid-Afrikaanse span wat gewys het in die korter formaat T20s en ook in die eendag is die Suid-Afrikaanse vrouespan altyd maar daar hier in 'n belt in die semifinale. So dit maak my opgewonde. Daar was 'n wedstryd teen Pakistan voor opbou wat hulle ook later kry in die toernooi wat hulle oortuigend met 4 paaltjies gewen het. So dit maak my opgewonde. Die vroue lyk goed. Ek meen met iemand so Sunay Lees hulle en dan Wolfhard hulle wat geweldige groot name wêreldwyd in die cricketindustrie is in ons geleedere en dit maak my baie positief. Absoluut. Hulle het hulle T20 finaal gespeel, hopelik kan hulle die 50 probeer ook. Maar nou ons gaan praat oor die Springbokke teen Argentinië in Londen. Dit klink snaaks, nou hulle speel in Londen. Maar eerstens het ons 'n heerlike windmeel Shannon Blank. Dis hulle reserve. Nou hierdie ene is by gunsteling reserve. Ek wil sommer nou sê ek sien ek is die grootste kenner van Shannon Blank. Maar ek hou van barrelfermente, dit beteken hy's op die hout gesit vir 'n paar maande. Windmeel se reserve en dan is daar naby Wellington perfek vir 'n Shannon Blank en alles. En die windmeel, unieke soos hulle sê logo net die windmeel. Ja, van die 1800s af dieselfde windmeel wat daar staan. En ek moet vir jou sê ek wonder of hulle hom nog in werking het van daai tyd. Maar een ding wat seker is, jy vang my in 'n wip met 'n mooi logo en dit wat geskiedkundig is 1800s met hierdie windmeel wat nog steeds daar staan, dit maak nog so ietsie ekstra aan die wyntjie. Verseker 1884 sê hulle is daai windmeel gebou. Nou ook wat lekker is, die komende naweek is hulle die eerste Saterdag van die maand het 'n windmeelkelder 'n boeredag daar. Dan het hulle stalletjies, hulle het wyn en musiek en ag, dis te lekker. Nou daar kan 'n ou jou Saterdag baie mooi begin. Net mooi reg vir 'n 3 uur afskop in Londen. Nou dis nou Namibiese tyd, 'n 3 uur afskop. Hulle speel op Twickenham. So ons nou wegbeweeg van hierdie Shannon, maar ek gaan die Shannon in die glas sê as die Springbokke opdraf. So eintlik 'n eindstryd daar, nou speel hulle teen Argentinië, Verenigde Rugby Kampioenskap op die laaste ronde. Hulle is 1 puntjie voor op die lys.
goeie punte verskil. So 'n wen sal waarskynlik goed genoeg wees. Maar dit gaan nie maklik wees nie. Argentinië het nie 'n slegte span nie. Nee, ek moet vir jou sê, ek het juist met 'n paar vriende van my gesels. Dit was lanklaas wat ons so opwindende rugby kampioenskap kompetisie gesien het. En dit was eens gewees, alle spanne het op 'n stadium 1 wedstryd gewen, 1 verloor. Toe raak dit 2 gewen, 2 verloor, daai tipe geval. Wat vir my opwindend is om te sien hoe Argentinië besig is om op te kom teen die sogenaamde sterker wêreldlande wanneer dit kom by rugby. So ek dink wat Contepomi doen met die Argentyne is fenomenaal. Ek dink hoe hy dit doen, hoe daai spelers speel, waarvoor hulle speel op neutrale grond. Ek weet nie, ek dink Twickenham is so 'n bietjie meer van 'n tuisveld voordeel vir die Springbokke met al die Suid-Afrikaners wat ook daar is. En ek moet vir jou sê, maklik gaan dit nie wees nie, maar oortuigend, dit is wat nodig gaan wees. Nee. Ek dink Twickenham gaan nog nooit in sy lewe so baie Afrikaans hoor soos op Saterdag nie, want hulle praat van die Cefas. Ja. So hulle gaan, en jy was nou in Skotland, hulle gaan van Wales, Skotland, Ierland, oral as hulle naby van Frankryk af ook gaan. Ja, as hulle die kante van die Springbokke in aksie sien, gaan hulle Saterdag gewees. So dit gaan heerlik wees. Ons is reg, ons het weer nartjies, lekker groot nartjies hierdie keer hier van Citrusdal af. Ons het 'n goeie shed in blank. Hoe werk jou gameplan? Dis 11:45 Namibiese tyd speel die All Blacks teen die Australië in Perth. 3 uur is die Springbok, so gaan jy maar so voor 11:45 al begin braai nie, dan jy voorwedstryd, dan opbou na die hoofwedstryd. Kyk, dis van kardinale belang dat die kole optimale temperatuur is wanneer die Springbokke hulle eerste 3 druk. Ja. So dis 2 minute oor 3. Dit is presies dit. Ek is so bly jy is dit ook soos ek, want dit was my wedstrydplan ook gewees. So jy gaan mooi beplanning moet hê. Ek wonder of ek nie maar eers die gas moet uithaal. Net 'n ontbytjie maak, net om die hout so 'n bietjie terug te hou. En dan net voor ons die somerwyntjies of die seisoensverandering wyntjie uithaal of dalk 'n Namibiese kraanwater begin mee of so aan, dan so opbou tot daai 2 minute oor 3. Absoluut. Ek is met jou met daai, dit gaan 'n heerlike dag wees. So ons gooi kool hier die Kaap uit. Dis lekker somer weer. Gou Bokke en gou ook die vroue Proteas cricketspan. Groot sukses. Maar ons gooi kool op. Ons praat weer volgende week. Groete. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Okay, ons is by my gunsteling gedeelte van die show waar ons uiteindelik ons produk op die kolle kan sit. Hoe voel jy oor wat ons aangevang het in die kombuis? Not too confident because it's falling apart, but yeah, it looks good though. It looks decent. Is Yeah. een stukkie wat bietjie uit mekaar het geval het. Die res is nog in tip-top shape. So ons het 'n sousiekie wat ek gemaak het voor ons begin het. Ons gaan dit as 'n dipping sauce ook later gebruik. So jy het klein vir ons bietjie olie opgesit sodat die minsie kan vasbrand nie. So soos dit brei kan jy net so nou en dan vir ons bietjie base. Met die saus. Yes, met die saus dan nou ook. So, Ons draai en hom. die olie works fully. Dink as ons hom op die sy sit, dan is dit wat dit probably, uit mekaar uitval. yeah. So we'll just keep it on the sides for now. Okay, terwyl ons hier besig is en terwyl ons se kole die harde werk doen, ons het so 'n bietjie gesels soos ons geprep het en jy het vir my iets nogals interessant vertel oor ons Namibiese mans netbalspan. As julle nie geweet het nie, het ons ook 'n mans netbalspan en ek het al vir hulle in aksie gesien. They are quite good. Quite impressive. So met hy gesê, kan jy bietjie meer vir ons vertel, wat is dit wat nou onlangs gaan plaasvind, want toe gaan hulle, wat gaan gebeur, and how are you preparing for all of that? Okay, let me just start by saying we in Namibia are quite behind with the male netball playing in league-wise, because our neighboring countries, they have up and running leagues, yeah, which gives them sort of an edge or an advantage to it. We are quite in the baby phase. We started last year with the male netball.
where we partook in the Africa Cup that happened in December. There was both sports genders, male and female. We were the underdogs. We came about 6th. It was not a bad performance for our debut. This year we're doing the very same again, being held in Malawi. Okay. So yeah, by this coming week and the week after, we have our first training camp with the male netball. So yeah, it's quite exciting. We're looking forward to it. I think the guys are quite really pumped up and ready for the training and partaking in the... Obviously going to Malawi and doing it. As well, like, you know? The spiel. At an international level, you know, yeah. yes. Well, that's quite a big accomplishment for Namibia. I mean, ernstige vraagie though. Soos baie mense het seker ook nie geweet dat mans nou al actively begin netbal speel en dat die spanne daar is en daar is obviously 'n stigma rondom mans en netbal net soos toe vroue begin rugby speel, dis almal ook van is 'n mansport, vroumense, maar nou is dit die manne infiltrate nou ook bietjie hier so alles basies. Nou kan jy net bietjie meer vir ons vertel van daai opsig net how do you tackle that? Okay, firstly, we try to, desensitize the nation at large. And I think that's where we sort of started having the league games, and then we started inviting the people so they can come see. It is a normal sport where anybody can partake. And I think we sort of slowly but surely partaking. We're still in very infant stages. Hopefully, in, say, 2-3 years, we would be up and running like our neighboring countries, as I said, where it's quite very open, where people, married men for an example, they partake, their wives come watch them play. Yeah. So let's hope in a year or so we will get to that level where they are as well. Ja, building blocks. Yes, ons gaan daar uitkom om dit ook vir almal oop te maak. That's it. Great. Nou, gooi kolle is op die einde van die dag ons main liewe sportskode wat ons altyd op gaan is rugby. So ek moet vir jou vra, is daar 'n spesifieke rugby span? Kyk jy rugby jy hou van sport so. So af en toe ja, so af en toe kyk ek All Blacks, ek is All Blacks. Ever since, yes. Kykers, julle weet wat dit beteken. Dis hoekom alles so uitmekaar uitval. Maar ek sal jou maar vergewe vir daai een. Gaan dit nie teen jou hou nie. Hopelik gaan dit nie ons kos heeltemal uitmekaar uit laat val nie, maar dit does explain hoekom hierdie kleintjies uitmekaar uitval. Ons kykers weet nou al, dis 'n groot vraag wat ek altyd ons breiers vra en daar net een regte antwoord en ongelukkig. Ja. Seker, ja. Ja, so nou het ons Springbok en 'n All Black hier so in die kombuis. Ek wonder hoe gaan dinge uitdraai. Maar dit lyk goed sover behalwe vir dies wat jy die All Black gemaak het wat 'n bietjie uitmekaar uitval. Maar ek vergewe jou. Ons Tortilla Societies kom by mekaar. Hulle lyk mooi. Hulle val nie meer uit mekaar uit hè. Is net omdat ek jou vergewe. Ek sien hulle 'n bietjie gebonde gesettel. Yes. Alright. Dit lyk vir my baie mooi kykers. Maar ons gaan nou klaar maak. Ek weet Brian en Andrew brand seker om te proe dit hoe dit smaak. En ek kan ook nie wag en ek weet Terry jy is seker ook. Ja, nee, ek is ook gewoon, ek kan nie wag hier hoor. Die dipping sauce wag vir ons. Ek het so 'n bietjie geproe, dit proe lekker so. As ons tortillas hier reg proe in die dipping sauce sal ons sê it's always in the sauce. So kykers moet nêrens beweeg nie. As ons terugkom, dan gaan ons proe, alles proe en die wrap-up show doen. So moet nie beweeg nie, ons is nou terug. Okay. Flip this one. Asai, welkom terug kykers, saam met ons natuurlik Narkies Norkee, ou legende van Suidwes rugby, so van 1986 tot 1988. So Narkies, jy het natuurlik
vir Suidwes Slot en ook flank gespeel saam met ja, Sarel de Tooy en Sarel Losper en Willem Marits en daai manne. Ja, so hoeveel het jy geweeg toe jy nou op jou beste was daai tyd, so jy sê? 130 kg. So. Ja. Dat is van my speelgewig. So ja, daai tyd was reserves was ons eintlik baie groot. Jy het mos daai tyd like 2 mense op die reservebank gehad en jy moes regtig maar beseer gewees het voor jy afgekom het. Ja. So met vandag se rugby dink jy imagine jy dat hoe dit sou gewees het as jy nou vandag kon gespeel het met die professionele setup en impakspelers en so. Ja, ek dink dit sou 'n groot verskil gemaak het. Maar ook kan, ek weet nie presies of ook kan kies tussen die twee nie, jy weet, dis twee verskillende eras. Hoe se spel was bepaal deur die hele wedstryd. Waar jou spel nou bepaal word net in 'n sekere tydperk wat jy speel. So ja, as jy vandag kon speel, dan kon ons seker baie beserings voel dit. Ja, so beserings het jy van gepraat. So jy sê dis die groot rede hoekom jy toe nou eintlik ongelukkig nie vir van Namibia internasionale toetsrugby gespeel het hier van 1990 af nie. Ja, ek het my 89 die linker ligamente afgeskeer. En daarna het ek nie meer gespeel nie. Ek het nadat ek reggekom het so 'n bietjie nog gespeel, maar in Suid-Afrika waar ek gespeel het. Was die besering iets waarvan jy kon recover en nog speel, of het jy maar self besluit, nee, is fyn? Ek het recover in 'n mate. Ek het weer provinsiaal gespeel in Suid-Afrika. Okay. Maar ek het nooit weer regtig, dis hoekom ek uitgetree het. Want dit nie het veroorsaak dat ek moes kies of ek gaan loop of ek speel rugby. Ja, en ek dink loop is maar bietjie meer belangrik as rugby. Ja, ek is so bly ek het uitgetree in daai stadium, ek was nog jonk geweest. Partykeer is ek spyt. Ek het langer gespeel. Maar ek het 'n goeie jare gehad en ek het op die regte tyd getree. Hoe oud was Markies toe jy besluit het jy stop nou met die game? Ek was, toe ek heeltemal gestop het, was ek 29. Aha, okay. Was so miskien nie baie mense wat ook weet dat jy ook in Frankryk klaar rugby gespeel het nie. Ja, miskien vertel ons net so klein bietjie hoe daai ervaring was. Ja, het was 'n goeie ervaring geweest. Ek het eintlik oorgegaan Frankryk toe om so 'n bietjie ervaring van die internasionale rugby terug te bring na Namibia toe. So ek het met die toestemming van die Namibiese rugby unie oorgegaan. En ek het 'n paar wedstryde wat ek van daar af teruggekom het en van Namibia gespeel het. En het ek maar weer teruggevlieg Frankryk toe. So was goeie jare geweest. En ek het goeie ondervinding opgedoen in internasionale rugby in Frankryk. En sê, Brian, ek hoor Patricia sê sy is baie bekommerd oor wat ons gaan dink van die kos. So ja, ons moet seker begin regmaak vir hulle om ook aan te sluit by ons. Ja, ek dink ons gaan vir 'n kort advertensiebreek. Kyk, ek het draai gemaak daar by die braaihoekie en Terry en Patricia. Kan ek vir sê net iets opgekom wat ek baie excited daarvoor is. Maar ons kyk maar ons proe mos nie met die oë nie. So, ons gaan vir 'n break en dan proe ons hoe smaak hierdie kos van Patricia en Terry. Dankie. Okay. Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Oké, lyk vir my die kos is gereed
En soos julle almal weet, die is my gunsteling deel van die show. Terry en Patricia, julle kan vir ons bring wat julle vir ons gemaak het. Soos ek gesê het, laasweek Andrew, laasweek was dit choppies en jy ken hierdie normale noodle salad, maar dit lyk vir my vandag ons het 'n brood Susati of 'n brood mins. Hulle moet myself sê. Susati. Is dit wie weer? Tortilla Susati. Da. Ja, ek dink vir my is dit ook in die top 3 komlike van die show is Nee. definitief in die top. Ek moet in die top 3 wees. So mense in die top 1. Okay, narkies so wat hulle vir ons gemaak het, soos hulle sê is rap Susati. Susati wat? Tortilla Susati. Hoe lyk die vir jou? Ja, dit lyk baie interessant. Lyk lekker. Terry, vertel ons 'n bietjie, hoe was dit met Patricia en die kombuis om uit te help en alles bymekaar te sit? Ek weet jy was 'n bietjie bekommerd om vir ons magwerk te gee met die spices, maar sê gou vir ons, hoe het dit geloop daar vir julle? Nee, reg geloop hoor. It helps having a professional in the kitchen. I think she sort of overtook everything. Okay. Yeah, and that was a good thing. Otherwise, it would have been something else. But how do you feel about what you guys did? I mean, it looks amazing. It came out very well, I should say. So yeah, I'll take credit on this one. Yes, all the credit goes to you. Okay, I think before we do dive into the food, it's very important that you guys from NSC get a good meal today. Aangezien Saterdag 'n groot dag vir julle is. How ready are you guys for the matches on Saturday? We are. We've had a long season. Okay. We had a couple of about 2-3 international matches as well, or leagues, competitions. Apart from the league itself. And yeah, no, we've been preparing for this. I mean, we ought to be ready, and I think we stand a very good chance of clinching the title. And how important is it for you guys to keep that undefeated title? Is it the main focus, or as long as you guys just see it through? The ultimate goal when we set out in the beginning of the year was we are going to remain undefeated for the season. Yeah, something I think that hasn't been done in a long time within the league, and I think so far we're achieving it. So Friday, Saturday clinches sort of the last stretch. Yeah, the last stretch, and that should be the overall outcome of the goal we want to attain. Okay, that will be the cherry on top of the cake. Yes. Speaking of cherry on top of the cake, kom ons kyk maar wat is op hierdie. Asseblief. Dig in. Dit lyk heerlik. Daar's 'n ekstra dipping sauce as jy wil. Okay. Nee, hierdie vader kan gou wag. Sien my maar bel ook maar. Was dit ja? Not bad. Well done, Patricia. And Terry. And Terry. Okay, more Terry than Patricia. Well done, Terry. En was jy bekommerd, Andrew? Waaroor? Oor die recipe, toe ek gehoor het die is wat gemaak word, maar ek het nog nooit in my lewe van tortilla wrap Susati gehoor nie, en ek kan vir julle sê dit werk uit. Dit maak sin en is baie lekker, joh. Go. My tweede gunsteling deel van die show. Hierso het ons almal 'n smoothie. Maar dis 'n blueberry smoothie. Because it's tricks on you because it is smoothie day, National Smoothie Day. Okay, so that's rede hoekom dit blueberry smoothie is, want daar's 'n hint van hoekom die oe daar is, maar ons sal almal uit van as ons proe. So, ons sien voor dit vir 'n groot naweek. Klomp sport aan die gang, dat's netbal, dat's rugby nie, Andrew, is daar rugby die naweek? Nie wat ek van weet nie. Net 120 kamp hier by die stadion, ja, nie groot nie. Okay, kykers, ons is klaar vir die dag. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek, en ons sê goeie kolle. Goeie kolle. Thank you.